Dolgo nismo videli seksi štimanja komand. Naglejte se ga. Pauza, pauza! Button config, just frame button config. Ali je to to? Ali je to najhitrejši button config v zgodovini? Ja, odlično, tudi tu smo dobili dosežek. Ja, vidi se, da se bližamo vrhu, tudi button config izvedejo hitro. No, gremo zdaj na pravo igro. Word, človek z železnimi živci, ki v ključnih trenutkih ostane zna biti zelo hladnokrven, proti Rushing Monkeyju, ki je do zdaj kazal, da je hladnokrvnost nujno potrebna. In še to dostikrat ni dovolj. Da vidimo, začel je zelo agresivno. Srajznik. Word je zdaj proti koncu, upa Ultro, ni uspel level 2, to bo blok in lahek Spanish. Ni ga ubil, v overhead vseeno zadosti. 1-0 za Monkeyja. No. Ja, težko. Word mora paziti na distanco Hadoukenov, da ne bo jedel siznih somethingov. Odlični linki. Dobri frame, on hit in blok. Mogoče je dober outplaye in to Rushing Monkey more. In ja, to je uspešen ultra. Odlično, Word spet v igri. Škoda, da ni bilo reakcije na jump in. Dobro. Nesrečen skok, še igre, dober bait. Dober spacing. Iznerviral ga je, ne smeš skočiti proti Viper, hkrati pa ne smeš niti ostati na tleh. Nevarno, to zahteva match-up experience, mi ga nimamo in dobro sede, škoda pa, da ni bilo v free play. Dvojni uppercut od Viper. Jump cancel za Navarno. Ja. Šansa za napad. Spet dvojni uppercut. Meni šansa za boljši kombo. Tick throw, rešitev. Odlično. Word demonstrira kar master combo movie. Ampak ja! In ja, connect! Kar Amerikanci ne morejo, Italijani in seveda Slovenci zmoremo. Dobra igra, dobra akcija. Ja, brez Slovencev tudi ne bi bilo te ultre. Tako ali drugače. Tako je. Ja. Rushing Monkeyjem ni heca. Tehničar od nekdaj. Ko pride nova igra, on vzame najtežji lik in ga naredi, da zgleda čisto preprosto. Dobro, agresivno, Word, agresivno. On the verge of putting Monkey down. Varnostni skok. Boje, nikamor se ne mudi. Odličen counter move. To je to. Ni cancela v tacu v fastu. Bravo. Cross up City. Ustavljen. Monkey je šel na dobre frame. Ali se bo Word pobral? Word je počasi na temu, da najde formulo za handlat Monkeyja. Samo da vidimo, če bo to dovolj. Če bo dovolj časa za to upeljati. Je skok za anti-air. Šansa, škoda. Dober cross-up City. Reakcija, dobra reakcija Monkeyja. Word v napadu, ampak ne kapitalizira z nizkimi. Slab tasu in šansa.
bil preskok Lopaniša. Skok na varno. Zdaj se bo treba ustaviti. Niso ustavil, konec. Dobre igre vseeno. Odličen upor Worda. Par odličnih kombotov, a ni bilo dovolj. To je definitivno matchup, ki ga bomo hoteli poznati v prihodnosti.